maginga ya Baraka intambara karundura itangijwe n'igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanije n'ingabo z'u Burundi ni ibicika muri uyu mujyi ukomeye wa gatatu wa Fdnb. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2025 ni mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Intureka zikomeje kugenda zirabandanya hagati y'igisoda cya leta ndetse n'umuhari wa M23, aho kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bitangazwa ko urugamba rukomeye ruri kubera Minembwe. Hagati aho rero bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse bizateje ikibazo gikomeye abatuye mu bice biherereye Baraka. Bamwe bari kurira amato bahungira mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko abazarendo kuri ubu ngubu tajari batangiye gusubiranamo, bamwe batangiye gukomereka, abandi kuri ubu ngubu batangiye kugenda bahunga nk'uko amakuru atugeraho. Undercover ziri mu misozi itandukanye y'Baraka ndetse no ku nkengero za Lake Tanganyika zimaze kutubwira ko hari abakomando ba Fardc bamwe batangiye kugenda bahunga berekeza i Burundi. Ni mu giroko informers ziri kutubwira ko abaturage benshi bahangayikishijwe bikomeye no kuba abazarendo benshi aribo bakomeje kugenda bahungabanya umutekano mu gihugu bajyagaho. Juste bitakwira ndetse n'abandi bagaragazaga ko yari politique nziza yo gufasha igihugu gutekana, ariko bakaba babona ko ari nka daimoni yaguye muri ibi bice. Nivyo rero tugiye kugarukaho ku murongo wa telefoni. Turi kumwe na roko informa wacu ariwe Safari agiye kutubwira situation ihari ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Turaza rero kugaruka n'ubundi kwakomeje kugenda vugwa mu makungu, aho u Rwanda rwasubije u Burundi bwarukangishije intambara. Turebere uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibyo Amerika nayo itangaza. Amerika yashinje u Rwanda kuganisha akarere mu ntambara, byose tubirebe. Turaza kandi n'ubundi kuza noneho dusesengura tureba uko ibi bihagaze, aho abasasanguzi bagize icyo batangaza. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Bwana Safari wiriwe neza? Mwiriwe Safari rero tudatinze urambye uti Baraka rwambikanye, ndagira ngo utubwire comment la situation. Baraka ni urugamba rukomeye ndetse n'imyivurugutanyi ikomeye cyane iri gusakiranya abawazarendo bafatanije na Fardc mu buryo bwo guhungabanya n'umutekano ndetse n'ubwikango rukomeye cyane ku baturage, aho bari kugenda basahura abaturage. Byumvikana ko yego abaturage bari mu kaga gakomeye bitewe n'uko iri huriro rya Fardc n'abawazarendo nyuma yaho bakubitiwe ishuba muri Ovila, yego ariho berekeje maginga akaba ariho bari kugenda bafatira ibintu by'abaturage. kuko icyo nakubwira cyo uno mujyi wa Baraka yego niwe mujyi wa gatatu ukomeye muri Fdnb. Ariko ubundi Bwana Safari bijya gutangira byatangiye gute? Ese mu by'ukuri kare tuganira out of mic wambwiraga ko bivugwa ko abazarendo bashobora kuba bahawe akantu kugira ngo bateze akaduruvayo maze AFCB yakinjira muri ibyo bice. Andi makuru ufite na yaye kuri iyo ngingo? Icyo nakubwira cyo nuko hagati y'abawazarendo na Fardc nta bwumvikane burimo bitewe n'uko yego abawazarendo bashinja Fardc kuba baba bakoranira bya hafi n'inyeshyamba za M23. yego ni mu gihe ibi byose bigenda biba bituruka kuba igisirikare cy'abawazarendo kiba kitaratojwe. yego aho bagiye babasobanurira impamvu nyamukuru
iyi Fardc yagiye iva mu bice bimwe na bimwe byari uburyo bwo kugira ngo hataba intambara abaturage bakabikomerekeramo. yego Umwofisiye uyoboye abawaza rero bamwita Rene Itongwa, yego niwe ukomeje kugenda akora udutendo dutandukanye kubera kwikoma igisirikare cya Fardc. utwo dutendo harya umbwiye ati anayitwa Rene? Uwo ni umwofisiye uyobora abawaza rero. Yego, ngo yabigenje gute? Niwe uri kugenda ateza akaduruvayi ndetse mu buhe buryo bwana Safari? Ndakumva. Ari kubikora mu buhe buryo? Ni uburyo bwo gushaka nyine kwerekana ko abawaza rero bihagije mu rugamba, kandi abo ubwabo iyo bumvishije urugamba rukomeye bo bahita birukanka bagenda basahura. Yego. nicyo gikuba gicitse ndetse bikomeje kugenda bitezwa n'akaduruvayi kari guturuka hafi na za Minembwe. Nubwo Baraka iri aha ngaha irimo intambara, ariko mu Minembwe hari akaduruvayi kari kugenda gaterwa n'ibyo bitero by'ihuriro rya Fardc aho bari kwica abaturage. Yego. Nk'ubu nakubwira mu isoko rya Mikamba aho hashimuswe abanyamurenge batari bakeya. Yego, bashimuswe nande n'abazarendo? Mu bigaragara maginga ya ntabwo bari baboneka, baburiwe irengero. Bashimuswe n'uruhande rw'abazarendo? Bashimuswe n'ingabo z'u Burundi zifatanije n'abawazarendo. Byabaye ryari? Byabaye ku munsi wo kuwa kane. Yego. Ubwo rero mu bigaragara intambara ikomeye cyane ikomeje gututumba, kandi abenshi bazi yuko nta ntambara ihari, ariko intambara irahari kuko maginga ya ingabo z'u Burundi ziracyafite aho zahungira. Yego. Kubera yuko aka gace ka Baraka intambara ziri kubamo, ndetse n'utu duce dutandukanye twa Minembwe. Yego. Baracyafite ahantu biramutse bibaye ko inyeshyamba za M23 zajya gushaka umutekano muri utu duce, zahungira mu gace k'i Burundi zambutse y'amazi aho bita za Rumongi. Yego. Rumongi akaba ari umujyi mukuru cyane nawe ukomeye ukungahaye ku bucuruzi mu gice cy'u Burundi. Yego. Ibi rero biragaragara yuko ingabo z'u Burundi zishaka kwihimura cyane kuri Twirwaneho, bikekwa ko Twirwaneho yaba ifasha Leta itabara. Yego. Bikaba rero bigiye gutuma aka gace gakomezamo kuba kakwenyegezwamo imirwano ikomeye, ndetse abaturage bakomeje kugenda bahunga. Abahunga kugeza ubu barerekeza bwana Safari umubare munini? Umubare munini abenshi bari kwerekeza Tanzania. Ahandi kugeza ubu zeho mu bijyanye n'ibikomeje kugenda biba, haba wenda hari ubutumwa bwatanzwe bw'ihumure? Icyizere gihari Yego. nuko maginga ya bivugwa ko M23 yaba yaragiye gutangirira ku cyambu cya Kalumbi. Yego, Kalundu. Akiri hafi gihana imbibi na Zambia, kugira ngo hatazagira imisanzu ituruka muri ibi bice, kugira ngo barebe uburyo ki bagarura umutekano muri aka gace, kuko M23 icyo nakubwira cyo. Yego. Ifite amakuru iri kujya mbere kuko imyiteguro irahambaye, kandi noneho iri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi bamaze kwitegura, bamaze kwipanga imirongo cyane rwose. Bigaragara yuko isaha ku isaha byaza gukomera ku rwego rwo hejuru. Yego. Ni mu gihe rero M23 yo uko nabyo bigutangariza ibyagiye biba, uribuka mubwira ko nubwo umujyi wa Uvira
utarafatwa na mama 23 ariko nayo nakubwiye ko abashaka kuba baragezeyo urumva narigeze ndikubwira. Yego. Amaginga ya rero bari ku cyambu Kongo igabana n'u Burundi ndetse na Zambia. Yego. Ubu tuvugana umuvugizi wa mama 23 yagezeyo. Yego. Bishobora kuba bigaragara yuko byaba n'ubundi rugamba mama 23 ratangiye kurubona ndetse bakomeje kugenda bongera abasirikare bitewe n'uko ibice bimwe na bimwe bikeneye umutekano. Urumva ko batakomeza kwavansa abamanuka mu bindi bice. Yego. Kandi n'ibindi bice bagiye bafata bidafite umutekano uhambaye. Nakubwira nko muri Uvira umutekano uracyari muke. Bwana Safari, wenda kugira ngo nawe uruhukemo gato ukomeze tubwire roko infoma wacu uri mu Minembwe agize andi makuru aduhangira ngo uranyemerera nayo nyabwira abadukurikiye, ubwo nawe tugaruke noneho nawe ukomeze utubwira n'izindi update. Mwego nta kibazo. Arambwiye uti mu gihe umunsi wose w'ejo kuwa gatanu wiriwemo imirwano ikomeye ndetse no mu gitondo cy'uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 12 2025 amakuru dufite ndetse kuri ubu bigaragara ko mu bice by'ahitwa mu Mikenke ahitwa Rwensankuku mu misozi ya Kivu y'Epfo hari kubera ibitero bikomeye byibasira abaturage b'abasivili mu bwoko bw'abanyamurenge. Nkuko rero byemezwa na roko infoma wacu uri muri aka gace, aravuga ko ingabo za leta za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'Uburundi zongeye kugaba ibitero bizateguwe bikozwe mu buryo buhoraho kandi bugamije kubangamira abaturage. Aya makuru aravuga ko hari kwifashishwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kajugujugu ndetse n'indege nto zitagira abapilote drone, bikaba bivuga ko ziri gukora ibitero bikomeye ziturutse i Burundi. Ibyo bitero bikaba byagabwe mu midugudu ituwe cyane irimo Mikenke ahitwa Rwitsankuku, bituma abaturage b'abasivili bashyubwoba. Abatanga buhamya baduha amakuru baravuga ko ibi bitero bizahitanye ubuzima bw'abagore n'abana, abandi benshi barakomereka mu gihe imiryango myinshi iri gungira mu mashyamba no mu misozi kubera gutinya ubwoba bw'ibiri kuba. Abakurikiranira hafi biri ko baravuga ko Fardc kuri biri kurwana isa n'iyihimura ibiri gukora ndetse no guteza ibyago bikomeye rubanda nyamwinshi. Safari rero ni situation hari ndagira ngo ugukomeze utubwire n'ahandi uko bihagaze. Turagenda rero tubabwira amakuru roko informers ndetse n'aba underground covers bari kugenda batubwira. Icyo nakubwira cyo intambara ubundi bwigiye guhindura isura. Yego. Abenshi bari bazi yuko bisa nkaho byacecetse, ariko ubu magenda ya intambara yakabaye aribwo igiye gutangira uko nakomeje ngenda mbikubwira. Yego. Nakubwiye yuko intambara nubwo Fardc itigeze itanga gahunda ikomeye cyane kuri mama 23 ariko hari icyo bari bokeje. Yego. Nakubwiye ko ingabo z'u Burundi n'ubundi gahunda zifite ezaro, kuko bivugwa ko izi ngabo z'u Burundi n'ubundi zasaga nkaho muri Kivu zifite n'ijambo rikomeye. Yego. Maginga ya rero kuba mama 23 yakoze ikosa ajya gufata umujyi wa Uvira. Yego. Ni ikimenyetso gikomeye ko ingabo z'u Burundi ndetse uri kubyita ikosa ushingiye ku kibwana Safari. Impamvu mbyita ikosa cyane uno mujyi wa Uvira usa nkaho usangiye ubuzima cyangwa usangiye amaraso n'umujyi wa Bujumbura. Ariko mama 23 binyuze kuri Laurence Kanyuka Wiringoma baratangaza ko batabaye abaturage. Niko babivuga, ariko nyine ku ruhande rwa Bujumbura urumva ko bahapfutse amazi n'umuriro. Urumva nimba ikitora ariho cyaturukaga kikaba kitari kugerayo, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko gutabara abaturage nibyo byihutirwa, ibyo bazabivugana nyuma. Nibyo ndi kukubwira, nkomeza nanakubwira mu gihe
maginga ya leta y'u Burundi iticaye ngo iganire na M23 byaza kugorana cyane kuba umutekano wo muri iki ubwo uravuga ko kugira ngo ubuzima bukomeze neza muri ibyo bice ari uko M23 yaganira na leta y'u Burundi? Niko byakabaye bigenda kuko nibikaba yego twiteze intambara ikomeye cyane izakomeza ndetse ikagera no mu ntara ya Tanganyika. Binajyanye n'amasasu yumvikanye Karemi byo Karemi n'ubundi intambara irakomeye. Mu buhe buryo? Mu buryo bw'abawazarendo bakomeje kugenda nyine bateza akaduruvayi. Yego abawazarendo gahunda yabo ni ugusahura, gufata abagore ku ngufu. Urumva nibo abafite amabara y'inzoga bajyamo bakinywera. Ni nayo mpamvu impunzi zikomeje kugenda ziba nyinshi. Yego kugeza ubu ni igiki kiri gukorwa wenda kugira ngo ako kaduruvayo Safari watubwiye ko ari Baraka gahagarare? Haba wenda hari komandoma cyangwa se komanda segiteri cyangwa se undi wari wese waba waje kugira icyo akora kugira ngo ibi by'amasasu numva ari kuvugira Baraka bihagarare? Maginga nakubwiye ko Baraka n'ubundi ariho abayobozi birundiye, nta cyari cyatangazwa nabo kuko nabo amagambo yashize ivuga. Yego urabizi neza yuko ariho bari yaba abadepite bo ku ruhande rwa guverinoma leta ya Kinshasa. Yego ndetse na guverineri niho ari na visi guverineri. Yego ubu maginga yadutegereje iby'abayobozi bashya ba M23 bari gutangariza aka gace kuko M23 yari yakageramo. Ukurikije situation hari urabona hari igitekerezo cyari ko M23 ikomeza igana Baraka? Uko byagenda kose M23 gahunda ifite ni ukugenda igarura bino bice kugira ngo izane n'umutekano. Uko byagenda kose n'ubundi muri iracyakeneye imisada bitewe n'uko ishaka kubanza gushyira ku murongo ibice bimwe na bimwe yagiye ifata nabyo bitorohewe n'abawazarendo bari mu mazu. Yego ubwo urumva ko nyine dutegereje ibyo M23 yaba iri gutegura kugira ngo irebe ko yakwinjira Baraka kugira ngo itabare abaturage bugarijwe n'intambara ndetse no gusahurwa bikomeye. Naho kugeza ubu kubirebana no gucunga umutekano mu kiyaga cya Tanganyika bihagaze gute kuri M23? Bihagaze gute ku ruhande rwa Fardc ku gice igenzura cy'Ibaraka? Kuko ndatekereza mu mazi hashobora gukorwa infiltration mu buryo bworoshye cyane. Maginga ya igice kinini cya Tanganyika kiri gucungwa n'umutekano na n'ihuriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'i Burundi. Bivuze ko igisirikare cya M23 gifite agace gato. Gifite agace gato cyane ariko niba bafite agace gato cyane wenda kubijyanye na patrouille bihagaze gute? Niba wabashije kuba wagera mu bice bagenzura? nakubwira wenda nk'agace ubu tuvugana kaba kizera ni ku mupaka wa Karemi, ku mupaka wa Karemi, ku nzira zerekeza Karemi. ku nzira zerekeza Karemi. Yego bakomeje kugenda basa nkaho hari icyo bakora. Yego ariko mu bigaragara bitewe n'uko iri huriro rya Fardc rifite ibikoresho byinshi, indege no zitwara amakajugujugu y'intambara, amasikoyi, bo barasa nkaho bari ku rwego rwo hejuru cyane kuko barasa nkaho ikirere cyegereye muri biriya bice bya Baraka aribo bari kukigenzura neza cyane kugeza n'aho bagera muri ya misozi miremire ya Minembwe. Ni igiki cyahise gihinduka nyuma yuko M23 igeze mu gisagara cya Uvira ku buryo n'umuturage uri Baraka ashobora kumva ko mu gihe M23 yazi kayobora aho ari nta gikuba cyaba cyacitse? Umutuzo ni wose ariko
maginga ya muri Uvira ntabwo bavuga ngo umutekano uruzuye, kuko n'ubundi nkuko nabikubwiye hari abaturage baba muri Wazarendo n'ubundi bari mu mazu yabo. Urumva ntabwo wajya ku rugo ku rundi, kuko n'ubundi bateza umwijyane bakarasa mu kirere. Yego. Kugira ngo bakomeze barebere hamwe buryo ki batesha umutwe izi nyeshyamba za M23. Mu makuru mwakiriye ni igiki gituma barasa mu kirere bya hato na hato, kuko ni kenshi bikunze kumvikana? Uko byagenda kose abahoza rero icyo bashaka ni ugutesha umutwe nyine iyi M23 ndetse no kugenda bahohotera abaturage. Wagira ngo nizo nshingano bahawe. Yego bwana Safari, rero reka duhite dusoreza ngaha, tugushimire cyane. Ubwo wowe urakomeza kurikirana uragenda twapodatinga. Yego. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, ufyonde sabone dukurikiye bwa mbere ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.